Abusia yempa no aye radio we ekọ oman Ghana mu wate ase atamfo enyenyame maka chem se wote Abrokyire na osidan oman Ghana mu a try so beto bi bia free high de akọ aha receipt na de enie we empa mato etua ne cash yem free on se email me de kire omo me phone so se omo send me email se empa no aye ready aha na me koto yen so me di kan de eto asem tua deposit de edema omo ansa ena mpa no de eba to hwa ase ya pipes ni nyina na de ne kitame no wate ase ntimi ko ya nam cash me nkonko tua aha na ese ade chi a me nkofa de mempa na afi de yen shipon ko o my Ghana mu timi no ka say de me de me card twi cash me card twi aha me tua full payment ese me de se me bo me pin code hey me say atafu nyanyame o me say ye belande Ghana ama e be so kini pa say Adwenepahene ye be bie obi ani e kire mo se ye de bi bie free Germany ene de na e ba me tua de awie me se sem bibia kama ade a chem ko fa me empa na de enie wate ase sa pepe o hwe mpa na che o hwe de we amatres ni siti we de me yiri koduru Ghana no that's what him say yes bibia e tr0uble we no second hand bibia ni we ye mansion na esi Ghana Accra ni mu tie ayo oh me de na me di kan kire no say we wife so ye de edie nie wate ase sa pepe aha to he the way sit bibia e full loaded hey o that's what you say yes o be feel gwenze Abrokyire no ye de enu ani o wate ase we Germany ene ye de ne ya oda yempa e bi bia free Germany yes ena echo we bibia e solid bia e mono timi what time kwa utumi tu a wo say wa krabo wate ase because the nyangopon ahira no I dey na wa hira no yes ye bia manfo ani o Germany e dey ba o my Ghana mu 2025